hadome yelak per viewers lan ane channel subscribers lan moilan de hadopa channel ane ni sibuba video de welcome ne myangbu Ngaolan awang ne chaidam na tenyi bu video me tuma ne singa yalak chine karong yu Ngaolan adam share ne myang lak chine hadopa video upload ne myangbu ngona awang ba Ngaolan hake ngona Konyak Union KU ane KNSK Konyak nyupu sko khung kaya Mon district me thank you takpu jamloi pangpu chine concern ne myang ngaupu ngoyang ki KU Vice President Pahajai Hongnau ane General Secretary Pahajai Manpangni kaya ipua takpulan de lailak medical staff lan ane hospital mebu facilities lan shortage ne myangpu iyangki ni chame 50 patients doctor thank you takpu chiang me hospital me register ne myangpu ane 678 thank you positive patients lan ngopu hadawo iyangki hakie public nyuhalan sangbu ngiyange Konyak Union kaya state government de Nagaland mebu doctors lan ane nurse lan kaya Mon district sangsi de lailak chingne idam yanggi ane o facility such as takpulan ngolak nyoy ane silak silyang shortage ne myang bujingne corridors verandas me patient lan ngo bu ngiyange mong de takke taibu KU kaya government of Nagaland de idam yanggi sa hadaba tak chiang me tawo ngau cha hini hakia ihunang hadau tak china moi lan chude mong sang ate nang ane hadau taka mam se chai jambu spread ne myangbu hadau tak chang ngonang ane moi lan singnang hadau taka mosquito re chaibu kaye ngai bu tak chang ngonang tokhe moi lan mosquito re ye chai lak china hakia tuman kandingang oha yaning siwande mosquito net yayang sikai ane ningo mosquito ye chai lak china sa tuman pum tangta protection ma ang lak china hadau chadam nang lai mangi okpua nining chaipu mosquito kaye hadau thank you virasa sayong se spread ne myangbu hadau ngi ona tokai moilane nining wangsimya bu tuman pum tangta protection ma ang lak chine hadau chaidam nang hadau ba takhaiten amyang vihok ok lak chine moilana yopu ma wongnang tana au se hadau idam nang ni sibuba Ngaolana hakengonang urban local bodies ULPs election teman Nagaland me yaya lakse mope ngoyang pheme September 16 2023 ni Mukukchung town me Nagaland mebu municipals lan ane town councils lan chemyang meeting ngoyang ki hadoba meeting me ombu Dimapur municipal Kohima municipal Mukukchung municipal ane 36 town councils lan sopu Ngaolana Nagaland mebu tribal host lan decision tang me hai ULP election yalak yechima yalak se soyangi municipals and town council lane tribal host lande article 371A de poklak ane ye poklak measures de layang ULP election teman coming me yalak ane yalak hadau chiang mai ye tai ye decision ne myang lak chine appeal ne myang bu Ngaolan chadam na tinyi bu akim ba Ngaolan hakongona tinyi 17th September 2023 ni International Convention and Expo Center New Delhi में तमान Prime Minister Narendra Modi का ये PM Vishwakarma से इबू स्कीम 2024 to 2028 जिंगने launch ने म्यांगबू Ngaolan चारम ना हदाउ स्कीम फांग में ओमलक लाना carpentry toiling balan blacksmith yang hai la ane alau yan toiling bulan potters kamtik yaw bulan sculptors pi hai yang phai noksa ling bulan stone breakers longship bulan cobblers yasum sing bulan Konyak ngau mahangge ilakai basket hai broom ling bulan papers sanglen bulan tailors ni mo sing bulan ane fishing net ling bu moilan hadauba scheme phangma omlak taukai hadau scheme beneficiaries taulak chine sa ia haubu toiling bulan no mane common services centers CSC computer center da dayang apong tawe register ne myang lak chine hadawo chadam na register ne myang pulane hadopa scheme mebu loan ya yang yoi tui so mai invest ne myang yang tui ling oklak hadopa scheme chang ngona tawai hadaw wongpong ne myang pulan chingno hadaw chadam na tinyi bu Ngaolana halan me sona akim ne tawe ngawa Taiwan de English me ibu Ngaolana Konyak me yesing bu chingna ibu ngona tawkai nang singa ngoma
hatawa hatau se iyanga ateo correction ya kai se ibu Ngaolan no power chadam na laibu moilande minyong phana